Pozdravljeni v novi novembrski megleni mladinski oddaji. Poglejmo, kaj smo tokrat pripravili za vas. Odpravimo se po poteh soteske Zidanice Drašiči in Martinovanja. Naj se mož spremeni v vino. Smo tukaj v Drašičih, kjer se dogaja Martinov pohod, imenovan pohod po sosedskih Zidanicah Drašiči. To je tradicionalen pohod, kjer pohodniki pokušajo in degustirajo nova, mlada, sveža vina letošnjega letnika in lahko rečem, da letošnji letnik je res odličen. Punce ne ve, kje živijo. To je Slovenija. Slovenija je najlepša dežela v Evropi. To je ena taka vinska zgodba, tako da en krst mošta, ampak bi rekel pripodobljen po domače, tako pristno po domače, tako da ne delamo neke ceremonije, ampak obeležavamo, kajti največji častilec vina je Sveti Martin. Poznamo še Svetega Urbana v Sloveniji, ki je častilec grozdja, poznamo Bakusa, bog vina je grško ime, najbolj čislan je pa Sveti Martin, ko se mož spreminja vino. Kdo je on, kaj on dela? To je svetnik. To ga nismo mi določili, to ga je že Kristus določil. In on je krstil v dani Galileji, iz vode je naredil vino. Ni, seveda je bil. To Kristus čudež naredil. Da, ampak je bil Martin posrednik, ga je imenoval kot svetnika. In tu ideja Martin. In zato je tudi ta datum, ki naj bi bil on, ki odloča, kdaj bo vino nastalo. Belokranjci zelo gut. Tule v Drašičih je ena zidanca, v to zidanco vsi nosijo vino skupaj, kar ga ima kdo viška. Če ga komu zmanjka, pridejo v zidanco iskat. A veš, to je ono, socialistični sistem. Avanti popolo, bandera rossa, bandera rossa, bandera rossa. To je zdaj vsako leto, prvo soboto po Martinovem. Martin je 11.11., ne? A to veš. Sveti Martin je spremenil moštvo vino. Ideja je prišla za ta pohod, kako bi in na kak način bi privabili goste, da bi prišli sem. Ima pa tudi služi v to, da malo promoviramo vino, ker v glavnem tu je vas Drašiči, ki se preživlja z vinogradništvom. In včasih ni bilo problem vino prodati, bolj je bil problem količino pridelati. In zdaj, danes bomo rekli, je pa velika razlika. Pridelati ga ni problem, problem ga je pa prodati. In tu je velika sprememba. In zaradi tega se organizirajo od raznih pohodov, kmečkih turizmov, raznih lokacijskih degustacij, promoviranja vina, posebnih aktivnosti, pa tudi vina, naša vina iz krajevne skupnosti Drašiči se degustirajo na dekanterju v Londonu in okoli, tudi v Franciji. Ja, en je gost, ki je tam gojil, pa smo pa gaskali, tam je zajebal, da so ga usmrtili. Ja, to je bilo to. Pa je bil dober človek? Sigurno je bil dober. Bela krajina, kjer so Drašiči, to je posebna dežela. To je dežela, kjer je pomlad 14 dni prej kot drugje. Tu so ljudje drugačni kot drugje v Sloveniji, bolj prijazni. Tu te vlečejo v klet na pijačo za rokave, čeprav imaš kratke. Če greš mimo po kulinariki, če greš lele mimo, ne boš lačen, ne boš žejen, to jaz garantiram. Tu je sonca več,
kot samo za eno življenje, tu je sonca za 2 življenji. Skratka, priti v Belo krajino je dogodek in kdor še ni bil v Beli krajini, ne more reči, da je sploh živel. To je to. Uživancija, pridite, probajte pa vidite. Kaj naj drugo rečem? Čin. Novembra je iniciativa žensk v glasbi Glasne priredila solidarnostni koncert z naslovom Glasne za begunce, katerega celoten izkupiček je bil namenjen za pomoč beguncem in begunkam. Pojdimo na koncert. Women that are going to perform tonight. A few months ago, or 6 months ago, we are called Initiative for Women in Music, and this is our first big show that we're putting. So the show to help the refugees, and it's called Glasne za begunce, which means the loud ones for refugees, because we are called Glasne, or in Slovenian, the loud ones. I think there's lots of misconceptions about refugees that are kind of defined by fear. That means that people think refugees are terrorists and that they're bringing Islamization to Europe and they're bringing like criminal activities with them. And I think this is all just based on fear and lack of knowledge. I think that the reaction of the European Union and also the countries are not okay. The countries are not making the right decision how to treat refugees. The making of the borders, it's terrible, and so we are actually trying to do something against it. So also this concert tonight, it's something in this direction. Marsikaj mislim, ustvarjam pa na svojem področju tudi zato, da bodo ženski glasovi slišani, ker ta država nima posluha za resnejše kulturne oblike, kaj šele za ženske glasove, kar je sramota. Shame on government, shame on them. Prodajalec orožja, vojne je konec, vojne več ni. Glas miru je tvoj osebni poraz, poraz, ki ga slišimo vsi. We have to exchange our knowledge, our know-how. And so we started from there. So we're gathering every month, once a month. We had 3 meetings so far, and after only 3 meetings, this happened. So I'm very proud of all the women.
Sedaj si bomo ogledali animacijo naše prostovoljke Sare o ljubezenski zgodbi, ki se lahko vsakomur zgodi. Jose je IVS prostovoljec v društvu Dih iz Ljubljane. Da bi ljudem usmeril pozornost na Evropski teden testiranja za HIV, je uporabil malo neobičajne metode. I decided to do that project for the European Testing Week because I love to hack, so I think it could be a good way to begin a conversation for inviting people to know more about the situation of HIV and AIDS. So it can be a good beginning for inform them about what's going on with HIV people and AIDS people. I'm cold. I'm cold too. It was easy to prepare everything. The things that we can do, it was just prepare the board and ask for the help of other volunteers. We don't have like a big HIV problem yet, but if we're still not gonna test, this can become a problem. So I think as a gay guy, I think it's important that we as a community are well prepared and have good prevention. We thought that it could be colder than in other countries, but it was really nice to know that they wanted to hug us. We can explain them all the situation about the European Testing Week and which are the ways to transmit HIV and AIDS. Naslednje jutro po grozljivem terorističnem napadu v Parizu sta se Diane in Katja odpravili v lokal v Novem mestu in vprašali ljudi, kaj si mislijo oziroma čutijo. Plusieurs quarts de sapeurs-pompiers, plusieurs ambulances. Alors je sais pas s'il y a des blessés. Mislim, da je grozno, veliko nedolžnih ljudi je pač umrlo, veliko je ranjenih. Tako veliko mesto kot Pariz, pač Evropska prestolnica, je pač doživela ta napad in mislim, da bo kar nekaj časa trajalo, da si bodo pomogli. It's horrible. I can't imagine for me and my family that this will happen. No.
Kaj mislim o terorizmu? Ne podpiram tega, seveda, ne. Mi smo živeli v mirni državi, Evropa je relativno mirna država, tako da jaz mislim, da bo treba nekaj narediti na tem področju. Da je to grozota, da je res nekaj strašnega, kaj se je zgodilo. Ja, naslednji ponedeljek grem za Francijo, sem šofer, in grem za Pariz, se vozim, moram tam nekaj razkladati in nakladati v Parizu, in zdaj me je strah, ne vem, da li bi išel ali ne bi išel, ne vem, kaj bo. V ponedeljek moram iti za Pariz. To je to. Seveda, popolnoma je mogoče, da se to lahko zgodi tudi v Sloveniji. Ja, seveda so lahko posledice bomo čutili gotovo tudi v Sloveniji. Se mi pa zdi, da smo zaradi svoje majhnosti vseeno malo manj zanimivi za take napade. It's not good that so many people are coming to our country or just passing our country. If they stay here and if they do something like this, I wouldn't like it. I would probably like them to stay where they are, not come to us. I know it's horrible that they have war in their country, but it can happen to us if they come here. So I don't like they are coming in here. It's just my opinion. Julija, Katja in Seda so odkrile džunglo na nepričakovanem mestu, v knjigarni MC Pekarni. Uživajte v njihovem odkritju. Prvega novembra se je tudi Ljubljana pridružila praznovanju Svetovnega dneva veganstva. Veganski aktivisti so poskušali pridobiti pozornost mimoidočih in jih informirati o problemih uživanja mesa in slabem odnosu do živali. Well, you know you are in the middle of Ljubljana, okay? Today is World Vegan Day, World Vegan Month in November. So we are having a little happening about the animals and what's going on behind the closed doors when the animals are treated badly and that we don't have to eat meat.
Naslednji video, ki ga je naredila Mary, je tekmoval za polarno avanturo na Norveškem. Lund snema svoj prvi igrani film Seat. Poglejmo si making of skozi glas in oči njegove punce Eve. Kaj je to? Sarajevo. Into the league. Ej, pa kdo mi je rekel, ne to jaka kupa? Kdo mi je rekel, ne kapo kupa? Ne, to je samo za naseto, lej. Če Lund ne bo slišal. Pa se sve reči. Zdaj probi, da teče vrlo to reči. Nekaj bo v spodju, a v spodju? Boš ti dol kaj boš hotel, zato da te ne bo zelo. Ta polovre, okej. Sam probi. Plave. Ne, ni. Jaz zdaj, da če tele sigurno. Ta bo je full top. Da se taj tudi full top. Imam pa še enega plavega. Imam jaz še Sunčana strana ulice, gledanje te očice. Lund est le directeur. C'est son premier film, alors c'est son première fois d'être dans le rôle de directeur. Et alors il est assis dans son bunda, you know, le vêtement qui est très chaud. Sa doudoune. Sa doudoune bleue. Et avec l'écharpe de courte dans la tête, et il dit action. Action. Alors, il est dans le rôle de sa vie, je pense. Et action. Il est très focusé, concentré. Tvoje lice brzo zamiče, za najbližji ugovor pogledam Bogu. Pitanje da li ću te ikad više, ali ne razbijem glavu time, to mi nanosi bol.
Alors, il s'agit de 3 garçons qui attendent le coup de téléphone de leur copain qui était mort l'année dernière, mais il a promis qu'il va leur téléphoner. L'idée des 3 amis qui sont assis et qui attendent, c'est comme un peu Čakati Godoja, Čakajoš Godoja. En attendant Godot. Oui, en attendant Godot. Je pense que les 3 amis sont des virtuoses de l'attente. Hey. Kaj? Vidio. Francuzi? Kako veš, da so to Francozi? Pa znam po hodu. Et après, un couple arrive sur la scène, les 2 Français, 2 touristes qui se sont perdus. C'est un événement imprévu. Help, please, help! Et c'est ça, pratiquement. C'est le plot. Alo bre, dosta više, mislim dosadni ste ko ovo osoblje. Pa če smo še 5 ur tle, 5 ur smo tle, kaj ni debili? Slušaj, Jarane, ako se šta ne sviđa, pali. Pali, a? Ajde, mislim ko da imate 5 godina. Il voulait faire un film où il peut avoir des caractères qui sont un peu des Serbes, des Bosniaques, qui sont des jeunes garçons qui ne savent pas tellement quoi il fait, mais ils ont le foi qui est très fort, l'amitié qui est très fort. Zdaj postaneš lik, zaradi česar zvemo, da se pol ti javiš. Se pravi, zdaj ti... Kad tvoj visošni krudi. Agata Švarc. Pač, ti si pa mal isti lik, okej? Jaz sem šupak, že odprej, to je to, ja. Des acteurs, seulement les 2 Français sont professionnels, mais les autres sont des amis de lui. Il a pris Luka Počivavšek, il joue Miloš. Il est un journaliste de Radio Student. Je ne connais pas trop bien Luka Počivavšek, mais il est drôle, il est très sympa. Il est allé à coiffeur pour le barbe, pour lui faire un barbe très très bien. Your fault. Your eyes. Very good. Thank you. Why are you here? What? What are you doing here? We wait for Seat to call us. Boris, c'est Alia Djogic. Il est quelqu'un qui chante très très bien. Il était né en Australie et il a vécu en Australie pendant 7 ans, je pense, ou 6 ans. Et tu peux le sentir quand il parle anglais, car il a un accent parfait. Parlez-vous français? English? He saying, he call all time. Fire, fire! Robida Clemen, le 3e caractère, il a 23 ans. Il était mon copain à l'école secondaire. N'importe où il va, les gens rient. Vraiment, il est un comédien très bien. Il dit que les poires sont pour des lapins. Il n'est pas un lapin. J'aime le jambon ou le roast beef. Il allait aux toilettes. Qu'est-ce que tu as perdu ton mémoire ou quoi? Moi, coude! Je sais où on est venu! Alors, ferme ta gueule! Il y a des gens qui voulaient nous aider! Écoute, c'est le village par là! Alo bre, jebote! Toi, oui, vraiment! Hey! Stop! Je n'ai pas de texte, c'est seulement en pro. Cool. On va faire ce qu'on va faire, je sais pas. Mais tu sais à propos de quoi?
à propos de... Aïe! Médicaments! Yo. Il a une stratégie qui est ouverte, alors il permet aux acteurs de inventer ou d'improviser. D'improviser, oui, mais pas trop, car il ne veut pas que cette film devienne drôle. Pas un film drôle. How did he die? Tu smo žene? Ne, A ne, nismo še, a ja. How did he made it so good? Ja. Say, he calling all time. Ja. Ok, ti rečeš. Sam ne vem, a še kaj da nama? Suicide? To smo že učili, jaz budalo. Čakaj. Torej, se vsakič, ko na nekaj vpraša, izrečem šta. Ja, to smo že učili, jaz budalo, ja. Ampak pol imaš pač... In pa imamo še vedno ste vi na klopci sami, ko ti rečeš. A ja, in tle se pride ono pištola, okej, In to tle smo, yes, suicide, yes, do you know how he made it, in to smo že včeraj. Se pravi, mi imamo dve strani. Je sais qu'il aime les dialogues, alors il a voulu faire un film où il pouvait écrire des dialogues qui ont le double sens. Oče a la double connotation. Oče est comme oui en serbe et comme father, comme père. Et nebo, c'est en slovène et ça veut dire il ne va pas ou le ciel. Alors c'est jeu de mots et de signification parce qu'ils sont assis devant une chapelle. J'aime ça beaucoup. Zora svanu, sunce granu, dragi na Megdanu. Da tu vân tot lahko. Pika. Zakaj ne? Après, il y a la mère et la père de Lune et de Val. La mère, elle prépare le petit déjeuner et le déjeuner. Elle est quelqu'un qui permet de fumer à l'intérieur de la maison, ce qui c'est très bien. Et le père, il est vraiment extrême car il a dormi dans le van pendant toute la nuit. La nuit était froide, je présume, parce que dans le scène, il y a aussi une cabine de téléphone et il est dormi là-bas pour être assuré que personne ne va kidnapper cette cabine qui est énorme, très très lourde. A si kje smo? Niti ne. Mogoče tako, veš, samo da. Malo za kinka. A te je bilo kaj strahov? Ne. Strahovni so se pa eni vstavili, pa šibali so še v poljenih, so še kmeti živeli v traktorji, verjetno štariji. Ja, ite. To je noro, slede je frekvenca. Alors c'est la mère et le frère qui est quelqu'un qui est aimé le plus par l'équipe car il est le chef pour le café. Sam, posel sem. Idemo naprej, nimaš tega, kako se držuješ. Ja, jaz sem zihar boljš. Kaj prijemo naprej? Ja? Da mi gremo, mislim, nimaš poante, da bi pač. Bien sûr, c'est aussi le garçon qui fait de la caméra. Il est vraiment professionnel. Et il est beaucoup sur son téléphone, Facebook, ou Snapchat, mais il est très, très agréable. Après, c'est un garçon qui a apporté cette grande voiture, le van. Il est là pour aider un garçon qui aide Lune. Et c'est un garçon qui s'appelle Yann et il est un producteur de ce film. Il a beaucoup d'expérience et il lui aide comme l'assistant de la directeur. Te bo rekel, pa če ste scene. Je bom čak, te še neš. Robi, ne.
To bude sem kakaj klomata. To je to, da pač po mame... Ne, se mora biti model, to pač mora biti to, pač glavno, drugač se nočem dogaja prekrajnosti. Sound, teče. Kamera, teče. 5-4 prvič. In akcija. C'est Luca qui fait le son. Il a quelques problèmes avec des yeux, alors il voit toutes les choses through le sound. Et il aussi travaille à Radio Student comme le speaker. Il est très pas tactile, mais oui, tactile c'est quelqu'un qui ne parle pas. Tactile, c'est quelqu'un qui touche. Qui touche? Ouais. Ah non, il n'est pas tactile, il est docile peut-être? Non, docile, non. Non, docile. Il est timide? Il est timide, non, je sais pas qu'il est timide. Réservé? Réservé, il est là, il dit oui, son, c'est bien. Oui, mon amour. Cut! Stari, Mika Polona. Bravo, bravo! Kaj ste naredili s tem? To, sam bolnica stari. Lej, kako jo je vključila v igro, no? Hudo, fuck. Sam bil? Il m'a envoyé des bisous. Zdaj bom pritisnil en gumb in gre ves material, da se zbriše. Delate. In pol bo val pa lun, pa žuli. Eva je zaspala nekje v barju. Torej, ob koncu snemanja, lun, ti moram povedati, eno neverjetno spoznanje, ne morem verjeti, da režiser začetnik zna delati bolj z igralci kot 95% slovenskih režiserjev, ki sem jih srečal in sodeloval z njimi v zadnjih 35 letih. Bravo, Lun. Pa ti pa imam kar nekaj pritiska, Kaj? ti kar ratam. Sama se utrudi. Ne, zdaj tole je bilo naučeno. Ampak nisi ti bila zraven na Poljanah, ker sva jaz pa Arne bila prisotna, ker je Lun prijel pokvarjeno na harmoniko. Pa je on začel to, pa po francosko zraven govor. To je tudi izpadal legit, stari. Ne, brez zajvanca. Sam jaz sem se res, v drugem dnevu sem se to naučil, da nisem imel pol časa, da bi to igral, ampak to stari. Stari, ti imaš to, ti samo je to. Imaš to danes smeh. Danes smeh smeje. Ti se zdaj pokonektil, to je tako avatar, ki se je umil. Saša. To je to, zdaj vedi. Res, 100%. To je bilo za danes vse, se vidimo zopet čez mesec dni.